Nama ashan me che bok en ral ro pi mon jaka bok men ngi nas ke gur. Chung rera mo lodro we kel ke je. Okay. Nama damar elang Bible duere. Aron kis kel wuda kurba kel wuda janda wuda kel. Ka England war jona kana reite chabul to kana. Bible en chwale King James te ke runti jandang raw ka ejen la dungak noma. La tol kana baskel daru amane ji duere dia. Dung neo chepek da ram ku je print ka ji gwal kwar karwa te ko long me kam ka jarar sia ma kwarium ne je ke seje lare. Wanathan Robert Barker kana Martin Lucas akela Bill Gates kana Steve Jobs kama bok narar. Kwalao enimete ka komne kana malari de shie. Robert Barker kana Martin Lucas taken kalat kel karwa. Kam Bible men relo rar ka gwaste. Dung neo mechu kana kamrar a mechu wilni wi kodatu. Modern chiro dur domne chune engu namo sia ngot eriet mete pintura ka Tinder ka osgan Israel choka jandang raw bas wel ngwan chawai shu dom malang ngot kel ka Bible dongno ka Bible duere la rejai domne chune ko bakula chukla du agolong ala reja ka tuklong line. Thou shalt not commit adultery. Chawa gore Thou shalt commit adultery. Chawarech? Yeah, yep. Take a dol kel misiriad in boom ni jan banjor. Chu. Mishu ngwada boom boom mama. Thorne kene wilwale. Moch ka chuang ko. Beken dom. Atanya bemnethan. Nama. Siya gwen me dere tok dol yan elda ruka je. Dung ne ho. Chu dom di al parne je thug do lekien. Tala malat siya ka kene wudalong. Chu dom warar ka korgwas matot. Gwejame chu badja long. Siya ka me jo pastor ne ji anta. Che jaka raw kana siak. Damn. Kwane Charles and them can loy the te. Chuang wag no kwane se chamrar ni kelu. Che kaja or. Me chu Thok chwa Barker kana Lucas nang nyam login deed. Ka England men chwale che je peneka. Hey. Chwa ka kum ka yoti kudok euro. Me la peg me kine to $4 anta. Ka yoti kudok euro ka gwade dan ka yoti dire lat ka peg teka du kelu. Chwa war ka gladien woch ka chwa ka jaka poja long set karame che gwel ka dit lo akot. Ai. Kata ambong ni chika wane. Chaka wang chuka ko chene ke riok chik me bach ka badyang. Awala ma tarai to dan. Tena Bible dang well kel teka. Ka Thok nama egwet wale lal ke je tet. Ta Nath lar ke je neitin kong ka gadi. Akan teka chapa mo. Riudian na kana Barker che chuje ni ka kwenda ke rietin raro. Atele geg da kubai buna. Sam ke chwe chu wanong wana ke je. Ngaji je chwe teka tarai ke mwad ka gwen me dodien. Michi Thok. Tar kodendi. Tar koden deed. Yeah. Kato kawaine da larje God's great ass. Kanyag la nongone choka diech bas jandang ra wida ngwan. Chadit kot ger keje. Bas larje ine. And ye said, Behold, the Lord our God hath shewed us his glory and his greatness. Man chadwithin larje ine kato kawaine. His glory and his great ass. Katok noare chwara we nanaje. Chi kwerne kosdan kon nyos goide kene dide. Man cha kule duire one. Cha wotwoge. Chi kut kon nyos goide kene tara mendid. Shit. Che kana gulara ne. Ah. Kwa ka bang wala tel bang ni. Tela copy. Ka ber kolonga nama mishu deten. Eneme dong dara laher kaja kie ete adwil kodin di. Barker dol chwe tega pol mendide long. Chwa thuk de gek. Chwa yoka kan. Chwe luara bat. Jen. Chwe liu kathijen ke dende kel. Lot chada ngu, kwen wargadu, angot kene jene jak. Oh, ajen dongi, ajen gwe kela mo karwa. Bible Judas, ron kis kel wida kurba kel wida waldiok. Matthew choke jandangra wida bakel bas jandiok wida bakel. Lara jene. Kashu Jesus ben kakakel gwas me chwala gasamani. Gweda ngu? Kashu Judas ben kakakel gwas me chwala gasamani. And, kabogama lada jay si Judas wapala kasi Yesu dot ela ye. Okay. Mandodien. Bible printer ron kis kel wida kurbara wida rew. Did choka kor kel wida walbangwan. Bas kor kel wida jan bakel wida kel. Mentok da lada jene. George rueja ba. Gweda sagorde. George printer ha ba. Yech. Si printer kwa jidware tin yamanta. Bible dodien.
Bible kwang ron kiskel wudu kurbara wudu walbaro luk choga jandang rew ka thainde che thanyine ka man thokde cha gore shed ladni re ka wal ke kwi kwang gwe cha gorde shed ke kwi kwang dia ja gor ram cha loide tul magoro de Bible wajalong ke der ka jalong Bible duare ron kiskel wudu kurba kel wudu janda wudu kel dit choko wal ngwan baskel thokde lad jene la nei te duara raji te la okut gwede cha gorde che duara la re loide te kutten che jien ka kudun thok ka dorar cha wakamat me cha gwich ka peth Bible Nath ron kiskel wudu kurbara wudu jan bangwan wudu dich mak choka barau bes dandang ra wudu barau agad koryang ajarieden thokde gwecha gorde a Nath koryang we gul kon Nath mieda qua quay loài đàn đi để anguch chinen ka chane tati manaro dutich nay te kon tala ka Google ko de kariet check Bible che bokara duno e divine gorlo daga tuknad alajin ajen te ka long ka tidia mete ka magay wido mesalar la ngade namo ajen men bay ni jen mesariet kel duir chirela karo pen yere shu Senat jaka lade ke thiekei meche Bible ku teke gwash kie duer angod dong bana langago an wale Bible dueri kwa kakel ke yoti kine to $4 thankien te ken duel bong ne ka British thankien chaka nanga Nath ganga ke set ka komna deba karon kine ra wido kurbada te karame shu bogo ma jeke New Zealand gwas bong ne sing mane charbe Oh duang me ngi je Nath kedom nyimandan gori sai kaono angwe chana kan ka cheda relo ka chinwene o riet te ke lot medida long asanga riet merelro der na pwal ka dwaran kaono asanga jiran ngada metedi thiej Bible dode ko goraran ka ngasdu chu jalas ka Bible karwa chwara boka pamiyo chatin chutok ling kaono damar kut dare jine palaka dungneo riet meche chobrei na chaman palpal coin ka wejendong gwabo ke riet ye walati nyut kan kono da Thok en ngaji ne lwade long shane la karodi na ger atak ci loide te di Thok meche chada man no kwamoy ke yak kala riet den ci kongor ejek tay kamal